Kundo ni rubi rurabishe ngene tuturababaza ko nibitubuza gukunda abantu benshi baravuga ko bari single ariko dukunda basi ukunda ukaburi single ariko ari undi umuntu ukunda tu ariko bitaragenda neza ko mu bihuriza ariko habonetse iyo kaze tumugahuza kivuga ati Jesu dusubira guhemuka ariko anahaguhemukira turavuga sinzongera mu rukundo no mu nyuma kandi ukongera ugakunda abana kunduraga barambwira nyana tukora gukora bikora neza nanje nkababwira merci ko bagiye batabayeho bagenye nabana bagiye kuduragana nabage ni sawa kuko bagiye bararyosha isi What's up guys, rekana namusanga nose muherere ndababwira ko ndabakunda cyane. This is once again the brave umsesanguse kuri microphone mugi nyuma ya kamera muri kumwe na social boy kuri micro za Motivation Plus Media. Yes, nongera ndababwira utaragira subscribe ikore, ugire like, comment ndetse n'ibindi bintu bitabishye bitandukanye kugira ngo urabo wa mbere kuronka ama exclusive menshi cyane atandukanye. Nanje sindabanyoteza ndabafitiye umutumire ameze neza cyane afite agashatsi kameze bien nikorako ni muri wa mwige menyene muri buja frevu usanga ari karavugwa cyane bijanye n'akazi akora ndetse na brand ziwe mbega bibaza ko yitwa gute benshi baramuzi ni camamare akora bien muri industry arabizi arazi ivyarimwo aramotiva abantu benshi cyane ari naco bituma twamuzanye kuri motivation kugira ngo tubandanye tumotiva abantu ibintu bigende neza cyane reka nangore ndamuramutsa ni gute tumeze neza ndameze neza mishi shasi cyane gose ariko si miki ariko by the way uraberewe dufime ni bon agashatsi ni fresh dis murakoze antuka bino misi amafaranga biraboneka gatabuke no office ariko naye ndaje twoyakira utiyani yegere yaga namakosa by the way bamwe barakwita Jewe Queen abandi Kanyana abandi ndeyajya ngo cyaja Jacqueline nyine tugusesa barayanje gusa abavyeyi nitubisenge Jacqueline voilà mwino misi yageze ko baguhamagara Kanyana nijyo beshi babanzi ko gusa nijyamaye mama nyene rero ariko rajya kirantuka sana kumvuri Kanyana kora branding ze film kagenda bien bijyanye no vyakiye gute nyine ndabishimira Imana nkabishimira n'abafana cyane bubaho gose urahatwika nyine ukabona ukavuga ati izina kweri ni bon cyane acha wimanuki oya byose gusabirazi ko ari kubw'abafana nta bandi bantu mwino misi ari amafilime menshi mazinsi ugaragaramwo uri kurakina uri mu bintu by'urukundo cyane amotiva ameze neza hajya mu buzima bwa misi yose usanzwe uri romantique mu buzima bwa misi yose ariko simorandira Ugera urukundo twareka muri filime usanzwe urufise hayi cyane n'urukundo tuba turufise nta muntu watagira urukundo utagira urukundo ntabarahura n'uwakunda ariko bose baravuga bati twarasinzikaye imitima byaranse twese tuba twarababaye ariko uradownloadinga rukaza bien muri filime nawe uvuga ndakwanke shasi nkundakwanka nawe uvuga ndakwanke ndabicreate nakwanka neza bien mu buzima bwa misi yose nawe mushaje none kwanka mu buzima dufike uri umuceri n'ibiharage ndiko ndavuga gukundana ndakundana kandi rero amatwa nsubiraga mwino misi ngo panze neza cyane guys Kanyana mwino misi apanze neza cyane amazi misi atubwira yuko atakiri single afise umukunzi yubashye bakundana cyane aranabigaragaza no ku mastitimeshe kugira ngo abamurondera babanze bigireyo bimeze gute Inje stati yanje ni business ushatse kuvuga stati yana postinga ko ibintu by'impunzu badiko dadandaza ariko gusabye urukundo nabyo utabivuze ndavyerekana my best husband ugomba ukora icyaha tubwire mwino misi jaje asikari mu rukundo yes abivuze ari proud
ibintu rega n'undi muntu ndavyemera bashije ndigera avuga ko nsinga igihe dukoranye gano rero bavuga kuri kera haraheze igihe none nta mwaka nyene nibi kuri mwaka urarenga igihe nari single ubwo nyene yamaze igihe no ndi mu rukundo nyene gwamaze kuba nyene sinzi mu minsi mike kizohava tu kumwe ibikeya byinshi bibiki byose biguma birenga ubaherutse watubwiye yuko kuja mu rukundo ubonye bigoye cyane kubera ko uvuga uti je abahungu barahemuka cyane niwumva bye ko ubijamo ubonye byagenze gute uwo muntu yakomotivye yazanye akahe kare navuze ijambo rya hadi umuntu twese turabivuga kundo ni rubi rurabishe ngana turababaza ko nibitubuza gukunda abantu benshi baravuga ko bari single ariko dukunda basi ukunda ukaburi single ariko ari undi umuntu ukunda tu ariko bitaragenda neza ko mu bihuriza ariko habonetse iyo kaze tumugahuza kivuga ati je sinzosubira guhemuka ariko anahaguhemukira turavuga sinzongera mu rukundo no mu nyuma kandi ukongera ugakunda tuyifatarije n'akazi kawe usanzwe ukora ko gukina amafilme menshi atandukanye ahatandukanye tuvuge yuko umukunzi akunda kuza muri bajya abafana baje canke yaje kwiwe atazi icyo ukora umukunzi wanjye ntavyo yarazi yarakubonye no akwirunda muko nyene turitoranira ahantu biragenda neza ndaja mu kazi nyene turi kumwe ubundi tubwiye yuko iyo abantu babiri bakundana abo bantu babiri bakundanye nuko bose baba bacitse ubwenge bikura ubwenge buba bwicuritse yaje bwaricuritse bazishaka gupostinga ngo my husband kuri stati kandi atari umugabo wanje we tuvuge ko ariko sinamupostinze je niburicurika cyane sinamushinze ko ngo ni ku nimero ahamanzi ndandika ndagashira kuri stati karavu muri ujya mwanya ubwenge wumva ukwiye bien rega mu nyuma sha urabona ko bwicuritse Jaja nitubive tubwira ko Jaja iyo ukoze umuntu bya vrai ubwenge buba bwagizene ubwenge buricurika mu bisanzwe ikintu kimwe cya mbere iyo ukoresheje ubwenge ukaraba ibintu uba waraciyemo sinzi ko jandike juju ariko gusubiraje tu kavuga ati je nabaye kubyagenze nyene ukacibona kandi ugiye mu rukundo nyene gwarundi nyene rumwe tubayemo atari gwarundi nyene abantu baza go propose ati ndashaka tubane ariko ndavuga ati ndashaka tuzobane nyene n'ubwenge mu sanze babwicuritse urumwe ukunda kuririmba cyane ku mafilme aho tubona mu makommentaire haza abantu bavuga ati Kanyana vraiment aranyica kina bien ugasanga benshi n'abasore benshi n'abagabo wanashaka akarondera nimero zawe inbox bakakwandikira n'abamama n'abakobwa ubishira gute hayi kandi ndazi ko benshi bazakudra abana kunduraga barambwira nyana kutukora gukora bikora neza nanje nkababwira merci ko bagiye batabayeho bagenye abana bagiye bakuduraga nabige ni sawa kuko bagiye bararyosha isi yo mana no kuri urumva nyene ko mu mutwe ahindutse akantu tutarose abantu baza baraduhenda ko badukunda batadukunda ari emotion kandi no sometime ari gusanga wemeye hari gusanga wemeye ni filme oya n'amakosa tunamakosa Jaja mwino minsi uriko urakora cyane mu mafilme kandi uriko ukorera ku ma TV atandukanye mugabo principale ni Rukundo TV ndabesha TV mbega no Rukundo TV mufashwe gute abakinyi mu boss wanyu bigenda gute bimeze neza mu gihe tubona amatimu menshi amaze misasambagurika kubera yuko swata kanoti swata ibyo kubandiranira we kuri wewe bimeze gute Rukundo TV ni famille ni gake dufate nubwo famille nubwo dufite mu buzima busanzwe nubwo famille umugore n'umugabo batana abana baba bafise uburenganzira bwo kuvugana na papa wabo na mama wabo rero tubwe Rukundo TV ni famille twebwe kandi nubwo biri uko muri Rukundo TV nta mushwani hari ntaki tufatana nk'umuryango basi dufate nk'ubwana bw'imfubyi
ene burarirana bukitana ubwo tufata no kudufata umwe akoze ko sunda ramukosora tumuga tukaguma muri gwa rukundo nyene kumushahara ni bon kukubana hagati yacu ni sawa nta kibazo baratureze ngene nk'abana abana nabo turareranye nk'abavukana turafashanya umuntu yakoze ikose bakamukosora akavuga turi kurakora nabi nuko no bivuga hajya urazi ko benshi bamaze iminsi bavuga ati burya nubwo biri uko Sami aritiza Kanyana Yesuwe bakavuga ati bijya bintu bagira ku makava bijya bintu amufata ukuntu akamusoma turabona ko bidasanzwe somehow inyuma baragira after biri gute bisigurira abafana kugira ngo bumve neza ije muba muri bo abafana banje barabizi umufana wanje nyine bose baba babizi baba bazi ko tuba turi mu kazi kugira ngo biryohe cyangwa none abagore n'abagabo ntibaba babanye kuti rero tuba turi ko turactinga kujya kuno uzi kujya ukijya akantu wigeze kwandika uvuga uti mbega ni gute umugore yotwaga umugabo ati mwe nimubaha makeya nanjye n'ibindi bya kera umwana we bijya biro nawe uremere ko umugore ashobora gutwara umugabo antuka nta mugabo batwara umugabo niwe ashobora kumugutwara no atari filme muri filme bamugutwara boye baramutwara n'ahandi mu buzima busanzwe jya naba ari uwawe kubera umugabo wawe ntashobora kugenda arashobora nubwo agenda aribuka gutaha aribuka hahandi nyene bijya bintu bibaza ko biva kuki ku buryo umugabo afite umugore agenda agapoesha ahantu hari abagabo b'ingeso mbitu n'abagabo nyene afite kuri kote imwe arigiye bavuye ku mugabo yindi ko tarigiye bavuye ku mugore nyine gusa ariko biba ibyo ntacyo ndabivuga ko birebire ntabyo na nico kibazo twagomba kubaza mbega nk'umaze gupoesha wawe umwita kari ingeso mbi yazanye cyangwa abazanye ubuje gupoesha wawe tugire Kanyana samaze ni nomire nduvuga gutanguye kunuka wavuze ko abapoesha hier baba bafite ingeso mbi oya sinavuze baba bafite ingeso mbi ariko hariho uwugenda hanze kubera ingeso mbi ziwe n'uwugenda hanze bivanye n'imibano mibi iri hagati yabo nabo ariko nta kintu na kimwe kiriho kitari cyo kwihangana aratu sinzi jewe ubese nuko abyumva kubera ko ngaha kwino sintawuberaho uyundi umese aribereye uburande uti byose we ni yare twibandaniriza mbo muno mwaka bigaragara kuri kurakora neza cyane muno mwaka antuka ufise success waronse utigeze uronka mu yindi myaka uno mwaka nta kahe kabanga bakoresheje kugira ngo twike bien wihaye principe izahe akabangana ronse principe wakoreye kugira ngo ushobore gutera imbere kujyanye urabwe cyane ukine bien ivyonye wiyumviye gute nukuri nta kintu nta kabangana kamwe nakoresheje ndabambeje kimwe gusa twarakoze hama turubaha abadukurira ubwo bishikanye n'ugakosha nyene tukivuga gusaba imbabazi iyo twakosheje nuko no bivuga abashefu bacu nabo bajya ababosi bacu nabo baradukundira badukurikiranira ibikorwa hama barabikunda bongera babikundisha n'abandi jaja nk'ubunye bakubwiye bati tora umukinyi umwe yigenjeje neza muno mwaka mu mafilme mu masinema nta kintu na kimwe mvuga kubera iki basi ni witora nta kintu na kimwe mvuga nawe ni wakwitora nta kintu na kimwe mvuga bakubwiye ati tora filme nziza cyane wakunze muri uno mwaka boza ni yawe sibyo gusa bose abafana bayandike oya nabivuga filme Kanyana wow mani ndarayiraba nanje nkarira ego imeze ko pas vrai hageze rekana muri filme ugeze kuviprati kuri hangika oya igitwa bavuze Kanyana bajya abantu barakundana bajya abantu barakundana sha bajya abantu nanje ndabakunda ndumufana wabo bajya Kanyana na Berahino bagenda bakunda urumva uri kubona jendi jaja uri kuvugana na jaja Kanyana bari yambaye abari muri filme abari muri tournage muri
ari muri filime nka turiko turakitinga nka Kanyana ndakora ariko jewe nk'ubu ndiko mvuga nka jaje uravuze yuko ifilime vraiment igushika ku mutima ari Kanyana kandi iyo filime nayo ukaba wagaragayemo nka Kanyana nyene uratse ikintu cya mbere ndakundiye urifitiye icizere congratulations merci Jaja mwino minsi bigaragara yuko usanzwe ufise utundi tuntu ukora hambavu ya filime urakunze cyane kwerekana impundu ziza kugira ngo abantu bagushorere tubwire urafise icyicaro cyane nahise isanzwe sana ariko ndakorera mu kinama ariko mu kinama imivunjo yanjye nyene kenshi ntisikunda kuhapoka sana ibizimvye nabo abantu baho batatimba ibeye barakaze bayake numvuga kinama nawe kinama irakaze sha ni bonyene gusa ariko mugatangaye gute kubera ko haba nje ndirahuye kuba mu kinama kubera ko ariho nagusanze Imana ikubabarire uko navuga rusako kandi bazobikupa bizogumama ntacyo rero mu kinama nene urumva nene ndiko ndarondera kwanza ahandi hantu ushobora gukorera amafaranga sikirenga ariko ndiko ndabigerageza tu uri wa mwigeme kenshi dukunda kubona ahantu hatandukanye ku mabici atandukanye ku bubare burenze igitangajije n'ubu uri kumwe n'abatipe ubu uri kumwe n'umukobwa mugenzi wawe ajya amafaranga mutwara muyakura muba mwambaye fashion s'il te plaît muzikura ubwo nimuyakura hari hanze y'igihugu reka tubabwire ikintu kimwe kwanjye turi ku kazi bantu b'Imana uyu muntu agomba nyinjirira aha turi ku kazi dukorera amafaranga ugomba utuka abafana banje kwanza ko ataco bakora ngaha hagomba rero no kuvugana bijewe kuvuga abafana banje nabi abafana ucushavuza abafana bacu baradukurikirana batuma duhembwa baraduhemba tu baratuma duhembwa turonka amahera sino n'amafaranga tuyakoresha iki kwata plasera turiko turubaka kandi hagiye gusohoka naho twambaye kurya tuba turi muri business tuba turi muri business zijya muzu tuba twambaye nakazi ni Armand de style kwanza ni Jaja fashion nyene turakora ubumwe nyene tukunga tugakora ikindi kintu kanaka gifise power dushobora gukora tukagira ati zijya muzu kenshi vraiment bamwe mu bantu badushoreye barabizi hari igihe twambara style ikaba style nyene ikaze hamwe abantu bavuga iki style muri mwambaye hana ndayikeneye nk'ige nyene ndayikeneye kandi hari igihe usanga utanze ijya nyene wari wa no ushaka ndatwereke hanyura zifise ushaka ndatwereke mugisha ikiza cyabyo ko tutayambara rimwe hari ikindi gihe tuyisubire sawa narizi hari abandi benshi usanga bace bazidandaza ariko ngira ngo mwe ni muri bo kanda kwinumire mazi Jaja ndashaka kwanza utubwire ibintu byo mu rukundo fete urukundo ubona muri Boja Flava urubona gute urukundo rumeze neza sinimba wowe mu rukundo wawe bimeze nabi cyo baza bose bimeze nabi nimba nje bimeze nabi reka nabandi niba bimeze nabi abakobwa bariko buragirizwa cyane yuko mucitinga cyane abasore kubera iki abo nyene baraducitinga karabaye urumva ari kimwe ku kindi sikivuga ni kimwe ku kindi nimba muri ko murababesha gasi mvuze ati ntitubacitinga hari undi umusore babikoreye haca mvuga sivyo aravuga kajaja n'akana kabituka ariko karashigikira yano umuntu kanaka mvuze naho turabikora naho nyene hari abandi bakobwa batabikora Jaja biramaze gushika gacitinga umusore vraiment bibona bien ugacitinga umusore umubona bien ukundana ndabibona ko dukundana yego hama nkajya kumucitinga nunyirekeresha ndika kungorera ubwenge oya tubwire turashaka ibyo bintu nokora ibyo bintu n'ubugogi siva nkundanye n'umuntu kabese ndakubwira ikintu kimwe wowe nubona bagucitinze nzomanza usubire inyuma neza urabe kuzi gutanga umwanya bikwiye kuko abakobwa vraiment ntiducana ntidukora iryo kosa umukobwa yakunze umuhungu vraiment umukobwa yakunze umuhungu
nukuri aramukunda biri bon. Uvuze akantu keza cyane, umenye ko uzi gutanga umwanya bikwiye. Uvuze gutanga umwanya ku mukobwa nka wewe nk'umuntu nk'icyamamare muri Buja Flavor mu mafilime ndetse n'ahandi, gutanga umwanya ku mukobwa bikeza gute? Gutanga umwanya ni muri cya gihe basi kumubonera umwanya basi kwibuka basi kumuramutsa ameze neza kuko murafise ibindi bintu muba muriko murakora sikuvuga ngo muke mwamana muri umugore n'umugabo no kwibuka kumuvugisha kumuramutsa kwa basi abakobwa dendwa n'utuntu duto sana dendwa n'utuntu duto ukibuka kumuvugisha waraye neza yo stabilite kumugoroba uto tuntu nyene twa hato na hato basi ukamuhesha icubahiro kuvuga ati naho uvuga ati genda kodanye n'umuntu ngo uyu naka n'umusheri wanje basi ikindi kintu kimwe gifise ubushobozi bunini gukundana n'umuntu abantu bakaba bazi ko ari we mukundana bige navyo birafise ubushobozi kuko basi nubwo budashaka kumucamwa cyangwa gukora ibyo kosa azogira na gesoni ryo kumva ko se abantu barazi ko dukundana nawe ninkora iryo kosa biraherera hehe baraza kufata basi ko ndi umunyangesoma ko nk'abantu nkabatubwe tuba dukundanye mwibanga ananubizi ariko watangiye kubisira public biza buke ngira nanogewe reka twibandanirize burya none nibigoye cyane gushira umuntu public mu gihe usanzwe uri umukinyi wa filme urabwa abana n'abantu benshi ukina bien bagukunda burya niba bifise iyindi ngora ahubwo ni sawa nivyo bokora bashamenya ati nubwo aba ariko arakora bijya nakazi singeso nakazi abazi ko ari undi umuntu basa avuye ku kazi aza kumubaza byagenze neza ku kazi bazesha hari ikintu kiba kiryoshe agiye ku kazi wakoze yenda ukazajya akazi shere kazi kagenze neza nda nawe uri kuradandaza itomate ucume ngukorera muri presidence guys mwumvise umwana ari romantique uyu urumva avuga yuko ucume gukora muri presidence mu gihe ubonye aka message kavuye ibukuru avuze ati akoze akazi bimeze neza urakunda kumvugisha ibintu bibi bisa n'intumire kwande Ligura besera ariko jaja nagomba ndakubwire ndagusabe umbwire abafana bose bariko dukwikirana ubabwire kwanza ubonye eta urimo kuko hari benshi ariko rapanga kuza kubwira ko bagukunda oro ntibamenye yuko uza warafanya Nurusha kubaza ibiri ushaka kubabaza nawe wagume baho reka ndabwire ikintu kimwe umuntu agukunda nubwo yokumva ko ufise undi muntu ukunda kandi shaho ujya muntu uzomwubaye asanzwe azi ko ufise umuntu ukunda ariko akagumiza akariro kavuga ati jewe vraiment ndamukunda tu sinzi ko ari ingeso mbi ariko gusa akagumiza akariro avuga ati jewe ndamukunda basi reka ndindire nibahebana nanjye ndoshikika ariko je sinzohebana yes imbere ko turangiza ndashaka kubaza akabazo ka nyuma jaja mu rukundo kugira ngo abone yuko arutanguye vyavaye reka mfate kuwo muri kumwe ubu muherutse gukundana nari maze gukundana bangaye ko ari wowe wenyene basivuga baza Obaru kwambia ko baguteye ipoto vraiment Jewe no kusaba amabaduhevye none byo si ibintu bisanzwe baraguhevye kandi bisanzwe arose uyundi reka twigarukire bo akantu katumye vuga ati vraiment ndagarukanye icyizere ndumva ko no muha chance nakaki kusubaza bien sangari wawe ndi nyene twarabibandanije abesh biranagaragara nanjye nufise tara kubesha tubwira nyene akantu katumye yongera kubisubiramo nta kintu na kimwe byo nigishe gute ati ibyo mbwira ndakubwira nganzo kwibuka nzobyibuka basi bampemukiye canke habaye kandi kantu kandi wicayibuka bese byagenze gute ubundi yese ukibijyamo ntibibuka ngo byagenze gute ngo byatanguye gute aha byose aba umunsi wose ubwira ndabyibuka kubera ko haba ari ibintu byinshi nyine biba biryoshye nyine umwino misi uri mu byiza gusa amafeelings bagira n'ibintu by'ibibi jaje reka ndagushimire cyane yo murakoze basha wamba bariyo nimba navuze nabi oya wavuze neza ntuka tubwirira akajambo kamwe ku bakuzi ba Motivation Plus Media
motivation plus media. Hajya niwize icyongereza bakire wize yagamukamo ngira hageze kuri icyongereza naco watusohoka nicyo gituma motivation. Yeah. Okay, je vraiment ndabakunda. Cyo ni kimwe. Ndabasaba umuntu ataragira subscribe niba uri umufana basi uri umukunzi wanje. Je ndagukunda ku byanje. Bashigikira n'abantu umusesanguzi twavanye kure cyane. Akantu gato gusa ku musesanguzi. Yubahwe. Vraiment n'umuntu je basi ndiye ku ruhande rw'iwanje sinzi ko bandi mugana ku bandi niko biba bimeze. Arakunda gushigikira abantu bafite impano basi akagerageza kubafasha kugira ngo impano zabo zije habona. Ntaraba Kanyana ngiri jaje vraiment ntiyabona ko ndi jaje tu ariko yarama ikiganiro aravuga ati okay reka fashion zo tugerageza kuzifasha kugira ngo bamenye akazi muri ko murakora. Thank you. Nanjye ndagushimiye cyane kuba n'ubu tugikorana Imana igwezagire cyane. Amina. Namwe bahezagire n'abandi ngene baba chef. Yes. Guys, mwumvise tari kumwe na Jaja aka Kanyana muri filme aho yakatubwira byinshi cyane ku byerekeye ubuzima bwiwe akazakora ndetse n'ibindi. Nibaze ko mwakuye isomo, mwumvise feelings, mwumvise urukundo rwiwe, mwumvise akazi kiwe ndetse n'ibindi karavuga ni nawe utaha. Bye bye.